Reka nongere nguhe ikaze wowe udahwema gukurikirana inkuru n'ibiganiro bigezweho tukugezaho umunsi ku munsi kuri Rise Up Media TV. Nizere ko ukomeje kumererwa neza cyane, urabizi ko tukugezaho amakuru agiye atandukanye ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye, ariko mu buryo buba bugezweho muri aka kanya. Inkuru ziba ziri kugenda zigerwaho muri aka kanya, inkuru ziba ziri kugenda zivugwa hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu biyaga bigari ndetse no hanze ya Afurika muri rusange. Urabizi neza ko muri impera z'iki cyumweru dusoje hakomeje kuvugwa inkuru z'uko FLN yaba yagabye igitero hariya i Nyamagabe ikarasa imodoka ya Ritiko, umushoferi akaza kwitaba Imana ndetse n'undi mugenzi umwe, abandi bakomereka bagera kuri 6. Kuri ubu ngubu uyu mutwe w'iterabwoba wa FLN wahakanye igitero wagabye ku modoka itwara abagenzi mu mpera z'iki cyumweru gishize kigahitana abantu 2 barimo umushoferi n'umugenzi, cyabereye mu murenge wa Kitabi mu karere ka Nyamagabe. Ku gicamunsi cyo kuwa gatandatu tariki ya 18 Kamena uyu mwaka wa 2022 ahagana saa 8 abagizi ba nabi barashe ku modoka itwara abagenzi ya Ritiko yajyaga i Rusizi igeze Kitabi muri Nyamagabe, bica umushoferi ndetse n'umugenzi umwe. Nyuma y'iki gitero polisi y'u Rwanda yasohoye itangazo ivuga ko abagizi ba nabi bakoze iki gikorwa bakekwa kuba ari abo mu mutwe w'inyeshyamba wa FLN baturutse hakurya y'umupaka. Uyu mutwe wa FLN wasohoye itangazo witakana ko atari we wakoze iki gikorwa cy'ubugizi bwa nabi cyahitanye abanyarwanda 2. Iri tangazo ryasohowe mu majwi rigira riti: "Icyambere, tubabajwe n'ubwo bwicanyi kandi turahakana twivuye inyuma ibivugwa muri iryo tangazo ribeshya ko ari FLN yagabye icyo gitero, kuko birazwi neza ko nta ziri mu Rwanda kuva mu mwaka w'2018. Uyu mutwe uvuga ko utarwana n'abaturage ahubwo ko ugaba ibitero ku ngabo z'u Rwanda, ndetse ko icyo gitero cyabazwa ingabo z'u Rwanda kuko arizo zirinda uwo muhanda." Iri tangazo ryashyizwe hanze n'umuvugizi wungirije wa FLN Sulietona Irambona Steven, bivuga ko ryanditswe tariki ya 19 Kamena umwaka wa 2022, ubwo ni ku munsi w'ejo ku cyumweru. Umutwe wa FLN wagiye ugaba ibitero bitandukanye mu Rwanda ndetse wica n'inzirakarengane zitandukanye, ndetse bamwe basigarana ubumuga bwa burundu, kugeza ubwo urabizi ko uwitwa Sankara kugeza na n'ubu nawe ari muri gereza, umwe mu bari abavugizi biri tsinda cyangwa se b'uyu mutwe. Urabizi ko nawe akomeje gukurikiranwa n'amategeko, ndetse na Paul Rusesabagina nawe uri mu bashinze uyu mutwe. Abo bose bakaba bakiri gukurikiranwa n'ubutabera bw'u Rwanda. Ngayo nguko rero ibya FLN bivugwa ko yagabye igitero mu mpera z'iki cyumweru, ariko yo ikaba ikomeje kubihakana. Iyi ni Rise Up Media TV, mukomeze munagerwe n'ibiganiro n'inkuru zose tubagezaho umunsi ku munsi.